Manje ngazi noma ungaqhubela kwesinye isibongo. Ake ngingene koKhumalo. Thina aboKhumalo yinsika yesizwe sethu. Yeah. AbakoKhumalo bona njengoba besenjilo lapha kwimzekeliso yezibongo ezazalwa namagama obaba omkhulu umbethu okhokho. Bona kanjalo ngibaqambile bakoKhumalo lapha. Bazalwa ngoKhumalo. NgabakoKhumalo ukuthi ungakobani hayi kanjalo. NgabakoKhumalo. Bazalwa ngoKhumalo. Uthiwa ngoKhumalo ngoba nje bezalwa ngoKhumalo. Kambulazi. Kamtuku. Kuthiwa ngabantu kaMtuku. AbakoKhumalo bake bahlala endaweni okuthiwa ngasothaka. Abaningi bayazi kuthiwa kuseVakastrom. eVakastrom. Indawo eduze neKhasile yikho ababe behlele khona. Kodwa baye basuka futhi bahlala ngasenondweni. Ikho indawo kuthiwa kusenondweni eNquthu. Ungafika eNquthu kukhona ilolishi okuthiwa kusenondweni lapho. Okay. Baye bahlala yilapho abahlukana khona. Bangayibeka kahle. Uma uthi abahlukana khona usho kanjani? Awuyichazi mina lapho. Ngichaza ukuthi angithi abantu babe ngumndeni owodwa. Yeah. Kube khona mhlawumbe ukungazwanani. Kube khona abadala sesiphuma thina sesihamba. Kuthiwa yinkosi uMagugu. Bathi uMagugu bathi uMagugu wayengaphathi kahle abantu. Hayi ukuthi wayebahlukumeza. Wayebuthakathaka. Manje bayasebeka kuyamthanda. Mhlawumbe umuntu wayexoya la abathakathi. Mhlawumbe abantu ayisikuzwile. Axoyele futhi omunye. Abantu abantu manje sizwa asisayindawo lapho. Okay. Uthi yaphambi lokho. Kwaba khona ke abanye abahlubukayo. Thola indaba singasengombe. Engombe. Yeah. Ekufeni engombe laphana indlu yakhona esikhosini yasihlukana kathathu ngoba yahlukana kathathu. Chaza ukuthi besikelana lowo mhlaba wasengombe. Umhlaba wokuqala watholwa ngumntwana wasendlunkulu. Umfowabo wenkosi uMagugu. Udoda wezizwe. Lapha umhlaba lo wawuphiwa usesikhwebezi. Wazonza ke omunye umhlaba wasiphiwa okaDonda. Wawuthiwa nguBheje. Umfowabo bezempikazi abonke angithi. Umuzi wakhe kwakuthiwa usezizibeni. Umbuzo okay. Usesikhwebezi lapho. Kulo mfula kuthiwa omunye umhlaba watshelwa uBheje weguma. uBheje kaMagawozi. uMagawozi onguye nalwa la boyise babo uMagugu. Umhlaba wokugcina wasuphiwa ke uyise. Akazi kumbe kwakuyise omdala. Ngizathi kwakuyise omdala. Ngoba kumbe akazi kumbe uyise omncane uMashobana. uMashobana. Kuye owaphiwa umhlaba wesithathu. uBheje uBheje lapha aphiwa khona yikho lapho kulomfula uNgombe. Kulomfula Ngombe. Kuthiwa ngungombe lapho. Lapho kwakuphethe khona uMashobana njengenkosi. Lapho kulomfula okuthiwa ngumkhuzi. Angithi uyakuthi kithi kwelika Mthwakazi. Kunendawo okuthiwa igwayi. Kulomfula othiwa kulindatha igwayi. Kulomfula othiwa ngugwayi. Yakunazima lokho. Indawo ibizwe kulomfula othiwa ngumzingwane. Kulendawo kuthiwa kusemzingwane. Yebo. Ngizama ukuchaza umkhuze lapho. Alright. Umkhuze esikhuluma ngawo ngumfula.
kodwa ikhona indawo okuthiwa kusemkhuze. Yangizwa? Okay. Esikhathini esiningi masithi nxa ukhulunywa ngomlando wenkosi wenkosi uMachobane, abantu basuke bacabange imkhuze indawo, kube ngathi yena wayesemkhuze, hayi wayesengome. Wayesengome lapho okudlula khona umfula umkhuze. Okay. Nxa ukhulunywa ngokuzalwa kweMthwakazi, bathi wazalelwa emkhuze, abanye ngazange azalelwa emkhuze, wazalelwa engome. Uyise umuzi wakhe waphezu komfula umkhuze. Ngenxa ukuthi bona abantu abaningi bazi indawo okuthiwa yimkhuze. Ayizalelwa ngemkhuze. Cha. Ukuthi ngicacise. Wazalelwa engome. Okay. Phezu komfula umkhuze. Uyabona yakho. Umzali wakhe kusendilaneni, yiwo umuzi wenkosi uMachobane. Kodwa ke leyo ndawo kahle kahle kwakuyindawo okwakuqeqesha khona amabutho amandwandwe lapho, ngoba isizwe samandwandwe sasingcolelelane nesamantunga. Wala ngomfula umkhuze lo. Phesheya kade ngenxa eqeqesha engome. Uyabona? Kukhona amabutho amandoda okuthiwa ngamaphela. Amaphela ebesiqeqesha kakhulu khona phana engome khona phela. Okay. Yikho-ke ngamanye amagama kwasokumele ukuthi abakwaKhumalo bayekhonza ngaphansi kwesizwe samandwandwe ukuze ngoba phela sebetholanikazi de. Kodwa-ke lokho kwenzeka impela ukuthi bakhonze ngaphansi kwesizwe samandwandwe. Kodwa-ke kudala vele amakhosi akudala khona into okuthiwa yikwetshwama, angazi ukuba uyayazi. Ukwetshwama. Inkosi uzuthi yetshwama ngenkosi uMachobane. Kuthiwa ngazi kuthiwa wayefuna umjuqu ingalo, angazi kube yachuphuka, abanye bathi ingalo yachuphuka, isandla sachuphuka, abanye batsho njalo, bathi wachuphuka isandla. Angithi ma wetshwama uze umuntu wakho usebenze, kumele ukuthi umuntu lo omcuyayo lo kumele ukuthi uqhubele leso sitho esaphila. Okay. Ukuthi ikhona into njalo eyenzekayo. Into esasithi kudala amakhosi ayithwala. Ngaleyo ndlela ngizama ukuchaza ukuthi ikhona into ezichaza kungani ngisitsho leyo nto. Kunzilo inkosi uMachobane yiyo eyazala inkosi uMzilikazi endinaneni phezu komfula emzini wasendinaneni phezu komfula umkhuzi ngasengoma. Futhi ichaze khona lapho. Ubusakhuluma ngokuthi uMzilikazi wazalelwa phezu komfula umkhuze ngasendinaneni. Engome. Nakho-ke. Wena inkosi kwayona ithe, inkosi uMzilikazi yona ithe ma isiphethe yona owayo umuzi wakuthiwa kusentumbankomo igama layo. Entumbankomo. Ligama elakhile ngokuthi ukuthumba inkomo. Nxa zithunjwe inkomo beziswa entumbankomo. Okay. Hayi entumbane. Hayi nxa sekuyalapho. Nxa-ke sekulolonga kuthiwa kusentumbane. Noma uchaza entumbane kuzela kulelethi entumbankomo. Yiwo umuzi. All right. Yingakho lapho atshalwa khona usentumbane. Isuke sokwenziwa umuzi wakhe omutsha. Thina Mthwakazi asukukholelwa ukuthi amakhosi ethu
nxa esekhotheme abe aphili siyakhothi ayaphila lobe esekhotheme ngafi ayakhothama ikhwetshana yakhothama yeah kusasa kuyasa futhi linjani ngoba selikhona iyakhothama futhi ingabe inkosi iyakhothama yikho ke lapho sikhotheme lapho iyenza umuzwa omutsha ayincezo nje abantu bonke yenza umuzwa omutsha obhalwini ngasobhalwini kuyadinga nje ubhala ifike ihlaliswe nje ngathi nje kube ngathi iyaphila kanti kuzafakwa mhlawumbe esikhumbeni ifike ihlaliswe nje omutsha so kufakwa into zayo eziligugu njenga mhlawumbe into ayeziphiwa ngamakhiwo ezinye mhlawumbe ugolide uyabona yeah umntumbane ngizangena kuzilo into abazikumbethi mina izinto eziluphawu lwabo ikakhulu ngakithi abesizwe sikaMthwakazi yeah ngenxa yokuthi inkosi yethu yatshala kumbe ukuthi mina umuzwa omusha usematonjeni ngithi entumbane lapho yeah inyamazana elokidlela khona lapho zimbila ngezentabeni ingakho ungakhangela lokhu ungakhangela uphawu lwabo Bulawayo zimbila zimele amakhosi akithi lezo mbila ukuthi imbila yiyo inyamazana eyaqokwayo ukuthi kube yiyo ekhangela inkosi okay ingakho ubona nje ku-emblem kule mbila into futhi engifuna ukuchazela khona lapho njengoba sikhuluma ngezilwane zakhona ezako-Khumalo yeah kukhona ingwe elenyawo ezintathu abadala sengingahlala la abadala bathi bake bayibona le ukuthi angithi kathi sesangena kakhulu isiKristu mhlawumbe yikho sengazayifoni ngithale ayidlela kakhulu khona phana ematonjeni kwapha edlela kwapha la kubulawe yayilo kubonakala ingwe yakhona kuphela ilenyawo ezintathu yeah leyo ngwe imele inkosi uMatshoba njengoba ngisho ukuthi bamthi yeah okay ukuze abadala bazakutshela bakhona abantu abake bathi bayibona yikho nje ingwe elenyawo ezintathu imele idlozi lakoKhumalo uMatshobana ezindlini zabo abakoKhumalo ngizakhuluma ngezinto ezintathu esilazo thina kwelakithi indlu yesikhosini kube khona inzonda kube khona amanyangana esikhosini inzonda amanyangana esikhosini ngithemba iyazwakala ukuthi yathi yikho lapho kuzala khona inzalo yenkosi uMzilikazi kuthiwa ngesikhosini lapho kuzalwa khona inkosi loBhekula ke ngesikhosini angithi inkosi loBhekula zazala inkosi uMzilikazi all right nje inkosi uMzilikazi yonke kuthiwa ngesikhosini idla khona inzonda uzakhumbula ukuthi ngithemla boKhumalo ngasengome ngoba la kwasikwa umhlaba waba ngamakhosi amathathu angithi uyakhumbula uthe uDonda noMagugu noBheje cha uthe uDonda uBheje noMatshobana uMagugu ngomdala kubo wasenquthu kabuya abezayo nguBheje uDonda noMatshobana okay uMatshobana wayedla uyabona akusho ukuthi ma umntana enkosi uzoba inkosi cha kukhona izindlu zakhona uMatshobana waye engakhuli endlini omini abe inkosi khona
kuthiwa yindlu yekhohlo leyo. Oh yeah. Indlu yakwesokhohlo. Mhm. Abanye kwabazwisa khona lokho ukuthi sesibuswa yindlu yakwesokhohlo ngoba isandla sokhohlo thina kithi esintwini isandla esingaqakathekanga kakhulu, ingakho nxa esambuzini sisebenzisa ngokunxele. Yeah. Yayiba le Mhm. abantu bayabuka njengenhlamba ukuthi abuswa ngumashobala. Yeah. Awuzukukhona abazundayo ukuthi kungasesebenzi ngumashobala. Lezo zinto ezazondayo kuthiwa yizonda, zizonda. Ah, okay. Zizonda, izonda emnyama. Mhm. Yazona. Kuthiwa zizonda lezo. Mhm. Indlu yesithathu-ke ezokhuluma ngayo kuthiwa ngamanyangana. Yeah. Manyanga. Amanyangana ngabantu ababezinyanga ngoba umuntu asithi nje ngingokonkala kanje. Nxa ngiyinyanga esabekayo. Kulento le labantu bakakhwini mhlawumbe lingayizisa kulento le okuthiwa yi-knighthood. Knighthood. Yeah. Wawugcotshwa kuthiwe la suka koKhumalo. Ah, yebo. Kuthiwe koKhumalo. Uyayibona le ndaba ukuthi ubunyanga bakho bungasetshenziswa yizinto zakoKhumalo. Okay. Umuntu wayethiwa ngomnyaka esabekayo esizweni wayeklonyeliswa ngokuba ngowakoKhumalo. Okay. Kukhona izinto ezinjalo-ke kuthiwa ngamanyangana, yikho okuzala khona omkhaliphi kadlekezile, yikho okuzala khona umncumbatha. Ah, okay. Umncumbatha ngokuzalwa ngazalwa koKhumalo. Ah, hey, yazi yanzima le ndaba. Ngiyacabanga ukuthi ngake ngezwa omunye umuntu ethi umncumbatha soKhumalo. Sokusho kusukela la. Wayiqonde nta. Umncumbatha asowakoKhumalo ngokuzalwa. Yeah. NgowakoKhumalo ngokuklonyeliswa ubunyangana. All right. Yikho kuthiwa wayeqabula enkosi ngithi. Yikho-ke lapho uzama ukuchaza ukuthi izindlu zakhona indlu lendlu futhi yabo ikhona into futhi engifuna ukuchaza khonapho. Indlu lendlu yabo ilezithakazelo zayo. Indlu yesikhosini umuntu wesikhosini akathakazeli njengomuntu oyizonda. Akathakazeli njengomuntu oyizonda. Esikhosini iyodwa izithakazelo zizodwa. Amanyangana la futhi athakazela ngokwabo. Ngifuna ukuthi kucace phela lapho ngisaphela khona ngoba namhlanje hayi asibonge kakhulu baba, asibonge kakhulu. Ngiyabonga esitsha. Hayi kubonga thina.